guys, muna na yung resulta. Kulot na siya. O sa kantidad na 72 ra. Guys, 5 daghan na. Bali tag-mix ton duha ma. Ha? Uy, Unom may unahon. So kibali unahon inin kuan. Inin last. Lotion man lagi mag-una ma. Lotion ang unahon tapos inin neutralizer. So guys, unahon ba inin kanang cold wave lotion tapos isunod ka tong kuan neutralizer. Papa.
Magahuli guys. Ikaw na pala. Ano basa anay kaya di ko kaklaro. So guys, patapos na kami guys. Agay, grabe ka sakit. Kaya may basa. Dagko man agi gud sa color good. Pero yung kuan. Low budget. Kulot, low budget. 72 lang. Okay. Bisag magpa kuan, i-reband na hinuo. Oh, amoy na kuan, medisina. Hello. Oh, minuto, man. Ya, man? Ya, man? Di daun, di da? Hangin? Ya, man. Hindi kung saan pas nalin, saan nalin? Yeah. Nawaya, ato sa simbahan nila. Alive. So guys, patapos na kami guys. Agay, grabe ka sakit. Kaya may basa. Dagko man agi gud sa color good. Pero yung kuan. Low budget. Kulot, low budget. 72 lang. Okay. Bisag magpa kuan, i-reband na hinuo. Oh, amoy na kuan, medisina. Hello. Oh, minuto, man. Ya, man? Ya, man? Di daun, di da? Hangin? Ya, man. Hindi kung saan pas nalin, saan nalin? Yeah. Nawaya, ato sa simbahan nila. Alive. Simbahan nila. Dito manggo. Ah, Mo to tanan to simbahan. oo. Ay labot kita lis. Oo. Ay dai ko gulo. Amo? Tutson ra ba ini? Alam Aman. mo sila nalin. Sa Silipin. Makalak ta sila ko. Oh, pwede siya na. Mas gana na yung metallic foil. Oo. Amo gani. Yes guys, humana kami guys. Paabot na lang mi ng 10 to 30 minutes para mo tanggalon na mo, testingan na mo kung kulot na dyan siya. So paabot siya ta guys ha. No? Ato yung dito net ba? May ikuan. Ini man amoy ikuan. Tapos doon imo tawil amoy. Sige na Ano kay mo tuyo? Di naman to matuyo. Kaya daw may tawil. Sa ato testingan niya pag kumangkaon ma. Mga dyan pa. Sige, sige. 2 hours later. So guys, muna na yung resulta. Kulot na siya. O sa kantidad na 72 ra. Kulot na ako. Ata guys. Bagus.